روش باش هوالین هجا اف دم و همو دمین و خوش بن هوالین هجا به برنامه که نو یا شیروه ام جاره کردن به هورنه ایرو به تایبتی از خازم لسر روشا سیاسی یا باکوری کردستانی تایبتی جی یا گشتی ترکیه بسکنم وقتی زانین سالا پیشی آمد مها حزیران ده البجارتنین سروکماریه چید بند ترکیه جنها و همو پارتین سیاسی کتنه ناو هولدانین مشاندن کمپانیا البجارتنین تایبتی پارتیا دستلاتاری یا AKP و هر وها هوالبندی وی MHP و که اتفاق جمهور demek ki derece dınava xebatın hilbijartını dane. Bi fermi nabêjin em kampanya hilbijartını dimeşinin lêbelê bi hemû emelê wan merif dikare bibîne ku ew xebateke ji bo hilbijartinê dikin. Rewşa aboriya Tirkiye her ku diçe xirav dibe. Enflasyon sala îsal 2022 derketiye ser sedî 85 yani bi awayeke fermî wiloye lêbelê di pratikê de mirov li Tirkiye qasî ku tê gotin sedî nêzîkê dusut enflasyonê dibînin. Yani kesên ku em bêjin di nava jiyanê de ne li kirîn û firotina xwe ya par dinêrin û ya îsal dinêrin enflasyon derketiye nêzîkê sedî du sûdî. Di gel vê rewşa xirab ya aborî AKP bi taybetî rewşa Tirkiye weke rewşeke pir baş bi rengeke pembe dide nişan kirin. Digel rewşa xirab ya aborî AKP ji demên borî zêdetir mesrûfan dike. Yani armanca wan ew e ku sala pêşiya me hilbijartinên serokkomariyê bigirin. Rewşa Tirkiye çawa dibe bila bibe. Biradariyê aborî de rewşa Tirkiye ber bi îflasê jî biçe ji bo wan pir zêde xemnîne. Derdê wan, gulê wan ew e ku sala pêşiya me hilbijartinên bigirin. Li aliyê din îtîfaqa millet heye serkêşiya wî jî CHP dike. Bi taybetî serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu dixwaze xeweke namzetê îtîfaqa millet bide pêş ji bo vî jî ew jî di nava hewoldana da ye. Demek berê çû Amerîkayê û çend roj berê jî çû İngiltere li wan dera jî bi derdorên aborî ve hevdîtin çêkir û ew jî li gorî xwe li gorî siyaseta xwe dixwaze bi gelê Tirkiye bide diyarkirin ku eger ew weke serokkomar bê hilbijartin û rewşa Tirkiye ya aborî pêş bikeve. Partiyê din yê endamê îtîfaqa millet weke İYİ Parti, Gelecek Parti, Deva, Saadet, Demokrat Parti ew jî li gor xwe di nava hewildanan dane. Lêbelê hê jî îtîfaqa millet ku ji 6 partiyan pêk tê namzetê xwe yê ji bo serokkomariyê aşkere nekirine. Çendî Kılıçdaroğlu dixwaze ew bibe namzet ve berendam lêbelê di aliyê fermî de hê ne CHP ne jî îtîfaqa millet bi giştî
وی وکه برندام دیار نکرنه قاسی کو تی دیتن قاسی کو امد بشوپینن احتمال کی مزن و Kemal Kılıçdaroğlu veke namzet ittifaka millet jibo sero komariye B kabul kırın. Yani usa diyare ku sala peşame da meha haziran da mümküne hilbijartın peş vakt çebibin. Çber ku eğer hilbijartın peş vakt çenebin pır derdor dibejin mafê Erdoğan tune weke namzetê ji bo carek edin weke namzetê serokomariyê bikeve hilbijartinan ji ber vê yekê jî ihtimalek heye ku hilbijartin pêşwext çê bibin yani di meha Nîsanê da yan jî di meha Gulanê da çê bibin lêberê hilbijartin di meha Nîsanê da jî çêbin, di meha Gulanê da jî çêbin, ango di meha Hezîranê da jî çêbibin, pir zêde encam nayguhertin. Qasê ku niha tê dîtin, dengê îtîfaqa millet ser sedî pêncû pênc raye û dengê îtîfaqa cumhur jî di hilbijartinên duyem de derdore sedî çilû pênce. Daliyê din de jî weke partiyeke kilîtê HDP heye. Yani hemû derdor viya kabul dikin. AKP jî viya kabul dike, CHP jî kabul dike, İttifaka Cumhur jî kabul dike ya millet jî kabul dike ku eğer hilbijartinên serokomariyê biçin tûra duyem ve demi helwesta HDP veke helwesteke sedî sed giring teditin. Yani helwesta HDP li aliyê kijan ittifaqê be ew ittifaq ve serokomariyê bigre. Û jî zaten. Te gotin ku di tûra yekem de HDP ve namzetê xwe diyar bike ve bi namzetê xwe bikeve hilbijartinan. û ya herî rast jî ew e bêguman îtîfaqa ku HDP jê ra serkeşî dike jî heye îtîfaqa emek di navda partiyên biçûk hene partiyên çepê tirk hene lêberê esas HDP qawata herî mezin ya ve îtîfaqiye û HDP ve bi namzetê xwe bikeve hilbijartina. Aşkere ye ku namzetê HDP ve negece tûra duyem. Yani namzetê HDP ve seyem derbikeve. Qasê ku tê dîtin namzetê İttifaka Millet yekem, ye Cumhur duyem û ye HDP jî ve seyem derbikeve. û di tûra duyem de ve namzetên İttifaka Millet û ye Cumhur bên hember hev. Di vê derê de helwesta İttifaka ku HDP jê ra serkeşî dike giring e. Nahava tê dîtin ku ve HDP xwe nêzîkê İttifaka Millet bike. Yani di tûra duyemde. Eger Kılıçdaroğlu weke namzet be yani wisa diyar e ku îtimalekî mezin bi daxwazeke pir pêşketî nebe jî yên ku dengê xwe bidin HDP sedî heştê wî wê dengê xwe di tûra duyem de bidin Kemal Kılıçdaroğlu. û ya herî rast jî ew e. Yani li vê derê lazim e bêzanîn. Ez bi taybetî dixwazim dubare bînim ziman. Ji ber ku di
برنامه دمین بوریده من همان مجاره شیروه کری بو و همان راستیه جی آنی بو زمان جاره کدن از خازم بیشم ده هلبجارتنین سروکماریا ترکیه ده ده تورا دویم ده کی جان نامزد دبه بلا ببه لهمبر Tayyip Erdoğan lazıme jali Kurdan ve be destek kirin. Yani Kürt nikarın bejin na Kemal Kılıçdaroğlu jiş boymene başa o Recep Tayyip Erdoğan jine başa jiber ve ki ji emnaçın sersandığı. Yeku ulo bu fikre xwed xapine. Yani yeku ulo bu fikre ve beje yani bu avayı ki dibeje ez tineme. Nave. Yani li Türkiye ji 3 milyoni zêdetir Kürt dijîn hema merov dikare bêje ji sisiya yek nüfusê Türkiye Kurdin Kürt lazime giraniya xwe di her warî de bidin diyar kirin, bidin hîskirin. Neçin ser sanduqan tevê wateyê dibêje ez tunim. Belê car carna ji bo helwesteke siyasî mirov diyar bike naçe ser sanduqan. Lê belê ne ji bo her demê. Bi taybetî sala pêşiya me hilbijartinê serokkomariyê çawa ji bo giştî Tirkiye girîng e ji bo Kurdan zêdetir girîng e. Ev bîst yani 20 sal zêdetir di 2002 da AKP hat ser desthilatdariyê sala pêşiya me dibe 21 sal AKP li ser desthilatdariyê ye derbarê Kurdan da guhertineke wisa berçav mirov bêje çêbûye nîne. Belê yani dema mirov 2002 binêre û 2022 binêre niha 23 sala pêşiya me em binêrin bêguman guhertineke heye. Lê belê ev guhertin nayê wî wateyê AKP çêkiriye. Ev guhertin bi tekoşîna bi ked û emega Kurdan û her wiha demokratên li Tirkiye çêbûye. Yani insan di cihê xwe da nasekine. Mirov di cihê xwe da nikare bisekine. Bê pêşketinan çêbike. Ji ber ku cîhan digere mirov ji bo ku jiyan bike lazim e kar û xebateke bike lebat bike. Ew jî dibe sebebê pêşketinan. Yani çi duwarê aborî da be, çi ji duwarê siyasî û çand û huner de be her dem ji demên borî zêdetir pêşketin çêdibin. Kes nikare bêje 20 sal berê Tirkiye çawabû niha çawa ye. Eger guhertineke heye ev guhertin, ev pêşketin ya AKP'ye yani ya rast nevuluye ya rast pêşketin bêguman çêdibin. Duwarê ekonomîk da jî çêdibin, duwarê siyasî çand huner ki de jî çêdibin. Ev bi ked û emega insanan çêdibe. û guhertinê ku di derbarê pirsgirêka Kurda da jî li Tirkiye çêbûne ev guhertin jî bi ked û emega bi taybetî Kurdan çêbûye. Kurdan şer kir, Kurdan tekoşîn meşan. Ev 20 sale yani kendi ev 10 salê dawî pir zêde tekoşîneke baş nayê meşandin lê belê dîsa jî kar û xebateke heye. Mesela di parlamentoya Tirkiye'de bi dehan parlamenterîn Kurd hene. Bêguman yani Kurdan wan hilbijartiye şandiye Enqere'ye û mecburin karekî bikin. Wan kar kiriye. û bi giştî rewşenbîrên Kurd çil Kurdistanê ve çil dervey Kurdistanê ve kar û xebateke meşandine. û di aliyê din de yani hema merût karin bêjin hemû Kurd kar û xebatekî meşandine û pêşketineke di Tirkiye'de
باکوری کردستان دا چه بیه yani pır zedeci guhertinin berbçavtunun lebeli kendi guhertinin küçük benji او guhertin bu karu xabate bu kedu emega bu taybeti Kurdan çebuye. Evi lazım emnekin mali AKP. Dema mirovli 20 salin desilatariya AKP binere jbo Kurdan hatta mirov kara beje tişteki ku bi kedu emega AKP çebiye bi daxwaza AKP çebiye tine tişteki tune. Evi demi çima carek edin Kurd dengi xwe bidin Erdoğan. Ha Kurd dengi xwe nadin Erdoğan. Libeli Kurdên ku neçin ser sanduqê ew otomatik dengê xwe didin Erdoğan. Ew deng ji bo Erdoğan dibe feyde. Ji ber vê yekê jî Kurd mecburin di sala pêşiya me de dengê xwe bi kar bînin. Yê ku li hember Erdoğan kî dibe bila bibe? Kılıçdaroğlu be yan jî Ekrem İmamoğlu be kî dibe bila bibe? Kurd lazım e dengê xwe bidin ew kesê ku li hember Recep Tayyip Erdoğan dikeve hilbijartinan di tura duyem de. Bêguman di tura yekem de eger HDP namzetê xwe diyar bike Kurd lazım e dengê xwe bidin namzetê HDP. Lêberê em dizanin ku HDP nabîne tura duyem. Ji ber vê yekê jî di tura duyem de Kurd lazım e dengê xwe bidin yê li dij AKP, yê li dij Erdoğan. Ev xaleke pir giring e. Havalê nêja yani dema mirov rewşa siyasî yal Tirkiye yal Bakurê Kurdistanê niqaş bike bê mijara hilbijartina nikare niqaş bike. Ji ber ku li her deverê ev mijar ketiye rojeva civakê. Bêguman jiyan bi hilbijartinan ve girêdayî nameşe. Jiyan ji hilbijartinan pir fireh dom dike o pir xelekên jiyanên ku em bikaribin li ser bisekinin hene. Ji van yek jî bayîze ber bi zivistanê ve em diçin operasyonên ku dewleta Tirk bi Kurdistanê dimeşîne. Tê zanîn her sal yani qasê ku ez dişopînim van nîzikê 40 sale ama hema nîzikê 40 sale ez bawayeke aktif tekoşîna rizgariya gelê Kurd dişopînim di nav deme û her wiha rewşa Tirkiye jî dişopînim. Her sal mehên payîza bi taybetî di meha cotmeh û meha mijdarê de li çiyayên Kurdistanê operasyon çêdibin. Armanca dewleta Tirk ew e ku di van mehan da operasyona çêbike nehêle gerîla bikaribe ji bo zivistanê amadekariyê xwe bike. Lêbelê li pir deverên ku lê gerîla tune jî operasyon çêdibin. Yani dewleta Tirk ne tenê li dij gerîla operasyona çêdike. Li dij gelê Kurd operasyona çêdike. Viya lazım em bizanibin. Mesela li Amanosê carna qet jî gerîla tune li wê derê operasyon çêdibin di van mehada. Li çiyayê Nûrhak em dizanin ku gerîla tune van mehan da operasyon çêdibin. Dîsa li Botanê, li Serhedê, li Garzan, li deverê din, li Hinciya derên ku gerîla lê tune jî operasyon çêdibin. Armanca van operasyona ew e hemû gundan, gundên ku lê em bêjin şüphe dikin ku havîna gerîla çûne hatine
یکو لی شبه دیکن کو آلیکاریه دادن گریلا وان گندان اپراسیونا چه دیکن مال به مال دیگرن آرمانج انسانا راحتسız بکن آرمانج ji Kurdan را بیجن ام لهر درینه و ام راحت بر نادر و لدورین کو کسین کو شبه دیکن آلیکاری دانه گریلا یان جی کسین کو لدج AKP'ne, لدج devleta Türk'ün وان جی به جور سببان دگرن yani divan mehan da به taybeti operasyonun çe dibin ve armancene begumanlığın dever anji geri lahane Luandara dema operasyon çe dikin de navbera arteşa Türk'u gerilada şer derdi keve mıxabın divan şeran da jî insanın meyku jiyana xweş dest didin hene çê dibin ji ber vê yekê jî bi taybetî di meha 10 û meha 11 da û ber bi meha 12 zivistanê ve ku em diçin lazim e insanê me dîqet bikin deverê lê gerîla tunebe jî operasyon çê dibin û armanca van operasyona tırsandına gelemeye و هر وها دولت ترک دخوازه بوان اپراسیونان جگل کرد را بیجه ام لسر سری وانه yani ام ورحت برنادن لو رجی herkes lazım divan mehanda ve yeke dikkat bike evalin heca مجارکی دیجی کو از دخوازم به تایبتی نکه بحث بکم روشا آبوری کو بربر خرابیه دیچه یا گشتی ترکیه مگوت روشا آبوری بربر خرابیه دیچه لیبلی لکردستان روش زیده تر خرابه یعنی دولت ترک تیزانین نه تنید دما AKP دا بریا AKP جی لکردستانی ته کارو خباته که آبوری بینگه که جبو آبوری چه نکریه مخابن جسال 1908 شونده جی به سیاست دولت ترک ده انجام سیاست دولت ترک ده Kurdan dest pekir Kurdistan'ı berevin. Bir milyonan Kurd derketine dervey velat, bir milyonan Kurd ji Kurdistan'ı çune bajarên Türkiye cihan dikin. O di Kurdistan'ı da kem insan mane. Mixabin taybeti Bakurê Kurdistan'ı da bes dikin. O ew insanê meykul Bakurê Kurdistan'ı mane jî مخابن کارو خباته که آبوری زده نامشینن یعنی هاوینا مثلا پر انسان مجی آوروپا دچین کردستان ایتین از دپرسم یعنی دبیجن انسان کار ناکن سبه دچین قهوه رو دنه حیا ایواری دماغه والا درواز دکن ایواری دچین مال بچه او انسان جیان دکن هنه که کس ممکنه ارد خواهنه اراضی خواهنه هن بنگه ها خواه آبوری هیا بوی جیان دکن لیبلی پرانیا انسان ما چاویوان لأوروپایه یعنی مرفی وان این کل آوروپایی نه دناوا پر زحمتیان دا کارو خبات دکن دخبتن چند قرشان برف دکن وی جی جوان را دشینن او جی لویداری دخون یعنی لکردستان کارو خباته که آبوری نایمشانده روشا آبوری یا خراب که دو توایات ترکیه ده هیه دو جارات حسیری لسر کردستان دیگه جبر که کردستان ده تشتی که به آفراندن تونه همو تشت
لسر خشکرنیه مصرفه و انسان میکو کارو خباته که جی ناکن تنی چاوی وان لأوروپا یا جا اوروپا جوان را پرده چه بوی پری جیان دکن ممکنه خواه راحت هیست دکن لیبلی مفی وانی که لأوروپا اینه دناوا پر زحمتیان دا جیان دکن و هر وها فیده لسر پیشکتن آبوری یا کردستان جیناکه وکم گوت روشا آبوری لترکی چقاس خراب دبه دو جار وقاس شی تحصیل آخواه با آوائه که نیینی لسر کردستان دیگه مخابن جبروی اکی جی روشا ترکیه انفلاسیون سدی دو سده حس کرن لکردستان اف سدی دو سد و پینجی سده مخابن روش وسایه جبوکو روشا آبوری لکردستان پیش بکوه پیوستی به آفراندنه هیه پیوست انسان ما کارو خباته که آفراندر بکن دا کو روشا آبوری کردستان هنه که پیش بکوه لیبلی دوی وار زانین کو گلی به دولت دیساجی چه دیگه بلا بکن نکاره ببه خودی روشه که آبوری یا پر باش شبر وی اکیجی از نابیجم و روشا آبوری کردستان پر باش به اما دوی روشا آبوری هنه که پیش بکوه هیا جاره که دن بمین خوشی ده سلاو حرمت